Payabak po kay katamongan. Yabe talaking kay katang panalangin kaniting misa. Ding kapasalamatan ni ang pangdi. Mr. and Mrs. Danilo Lalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Bonondo Carandang and family. Engineer and Mrs. Harvey Sarmiento and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Mr. and Mrs. Remy and Zenny Mercado and family. Roger Arceo and family. Chito Carreon. Mar Juan and family. Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family. Nel Mayalong and family. Eugene Esteban. Engineer Raul Canlas and family. John Bumanlag, Aguilar and David family. Erwin John Maniago. Lourdes G. Enriquez and family. Lianco Macapagal family. Raymond and Celia Alfonso. Bong and Gian Galura. Alexander Nicdao and family. Rosvi De Leon and family. Dancel and Hilda Lagman and family. Rodel and Jennifer Romero and family. Elise Mercado Pasos. Mrs. Babylin Maglaki. Dr. De Jesus and family. Mr. and Mrs. Arthur Celeste and family. Mr. and Mrs. Rolando Vitog and family. Margarita Rosales Pineda and family. Marife Pineda and family. Moises Nino Pineda and family. MCFR Pineda and family. Edmund Sampang and family. Alexander Nicdao. Hilman Ankil. Beth Laksamana. Ana Bayang Hipolito. Madeline Gomez. Lucy Cruz. Beng Chua. Mirna Hipase. Bibi Aison. Marisa Narciso. Crisia Pineda. Patricia Vergara. Rhea N. Pangilinan. At para kingaldo ng Kaybaitan Luz Gueco. Makanyan mo naman niya betalaking panalangin tamo ding special intentions di Janet Terado, Arnel Terado, Arginel Terado, Mr. and Mrs. Susan Jacqueline Manakmul, Felicitas Bagang, Queen Merly M. De Leon, Rudolph Joan Lupena and family, Angel Bautista IV, Eduardo Tuazon Jr., Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Jade Riley Lopena, Nicasio Luzong and family, Maria Rita Teresita Hinco, Abelardo and Lourdes Silo and family, Layan Macapagal, Arian Garcia, Joan Abigail Tuazon, Sel Erwin Luis Maniago, Belinda Timog, Jelica Arguenlao and family, Grace Palyasigi, I and Lizelle Vitog, Edgar and Reina Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Conan Nelson Parbo Jr., Angelica Erica Pagador, Eunice Micaela Macapinlac, Yuan Inigo Emanuel, Esther James Bartolo, Jinky Rivera Soto and family, Edison and Joyce Ann Galoso and family, Jenica Galoso. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan di Winston H. Danilo Batak, Zena Lorraine Hope Matito, Architect Ted Narciso, Raymond S. Alfonso, Lolita Reyes, Caleb Angelo R. David, Josephine G. Alexander, Pedro Trinidad Jr., Julius John P. Mercado, Adoracion P. Manalo, Noli Lagamayo, Marie Nicole Parbo, Torregrosa, Joshua Salm Parbo, Amelia Ibarra Garcia, Hermina Bernardo Asuncion, Estela Lagamayo, Gemaline M. Garcia, Rudy Moyargas, Rico Sabado, Melody Cruz Sohail, Noli Lagamayo, Luciana Joven, DJ Punsalan, Leodicia Gopez, Ino Soriano, Reynaldo Macapagal, Graciela Morter, Jacob Huchico, Roderick Holgado, Aldous P. Mercado, Adoracion P. Manalo, Caroline Gimotea, Shelo Betito, Yudicia Gopez, Ino Soriano, Edgar Parbo, Alan Guzman, Alberto and Ali De Jesus, Raquel De Jesus. Yabe tala naman kikakatang panalangin ding donors para kimbulan ng Setyembre. Ella Gomez, Eloisa Peñaranda, Lourdes 03, Winnie Josephson, Gigi Soto, Fea Tanasio, Florian Daniel, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, Susian Raul Ronquillo and family, St. Francis Printing Press. Para ka rin kapatid tamong mayango na biye, manalangin tamo para kingalagang kapayapandi, Francisco Boy Labarias, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Tigaya Arceo, Erlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dr. Manuel Esguera, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde,
Honorato Fernando C. Romero, Pasensya C. Romero, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Alejandro Yalong, Jesus Corazon Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carreon, Pedro Ilianco, Jose Timog Jr., Teofilo and Pasensya Palyasigi, Marvin Zablan, Leonor Yalong, Teresita Mercado, Catalino Cortez, E.G. Tuazon, Consolacion Rivera Yalong, Reverend Father Ristotel B. de la Cruz, Purita Zapanta Sampang, Escolastico Yalong, Tasciano Rivera Flores, Macaria Parungaw, Bartolome Parungaw, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Emiliardo Yalong, Ricardo Sr. and Firosina Lising, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Lourdes Banawa, Felipe Pineda, Gonzalo and Lucia Galura, Bon and Carmen Cruz, Rosario Galura, Benamin A. Bulawan, Mary Blaze Sampang, Marik Renzi Tarok, Among Season, Filimon Marina Katakutan, Bienvenido Sr. and Isabelita Castro, Porita Resido, Nico Mendez Balatico, Frederico Martin, Carmelita Pineda, Francisco Rivera, Mirna and Rodolfo Cardaza, Pasita Ginto, Jun Trinidad, Alfredo Mayuyu, Dipna Bernarden Leonardo Macapagal, Onofre Kiambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Honavis Wing Pineda, Stephen Mansbridge, Josefino Juan, Zenaida Juan, Pablo Cochon, Alberto Roque, Eliseo Capili Sr., Pedro Flores Pineda, Kambeda ring Sablang Kaladwa, Kimpurgatorio. Talakadtang. King lagyo ng ipampo, ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakyagom ng Banal na Espiritu manatili kay kayungan. At kekan timurin. Isadyata la rin kaya katang sarili king pamagdaon kaniting misa, kapamilataning pamanyisita mo, karing kaya katamong kasalanan.
Iyang kastang miyag na nagnaning kapanisyan, Aminan ko, kin Diyos ang pamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing migasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukot ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panagapo ko, kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ang pon banal, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko kin Diyos sa ginutang. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, mitmo kang kamo lob, kaya kaming taong mayna, at dimot akagiwan, at lalong mayanalob karing anak kamalati, karing alang agyu at mapakumbaba. Saupan mo kaming tanggap king mayap mong balita, pagkaluban mo kami namang matangmit mong tulang manakit, king misteryo ning kekang degulan at lugod, ban ama na miya, ing kayarian karin banwa. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Pamamasang iba't king libro ning kabiasnan. Di nga lang Diyos ngara karing karelang sarili. Tara tambanganan tayang taong banal, uling makalingas nga siya, king kekatamong daraptan. Pag ginakita nakatamo king pamaglabag taking kautusan, at sa sandalya nakatamong magtaksil, king kekatang pangayanad. Lawanta mo nung tutupin ng keyang sasabyan, albentapin nung nanoing malyari, king kawakasan ng biyena. Nunging taong banal, anak ne pining Diyos, paniga ne pining Diyos, at iligtas ne, king kamuaring keyang kasalang. Panyubukan taya king sengilan at king pasakit, nung nuya pinanti ganaka. Batang akit at batang apatutuanan nung mapibabatayapin. Parusan taya king karinerine kamatayan, uling kanung mipaglualuya, agpang king keyang sasabyan. Ing amano ning Ginoo, Salamat King Dios. ing Ginoo sopan ako. Ing Ginoo saupa ako. O Diyos ko, uli na ning lagyo mo, iligtas mo ko. Pamingwa mo ko, king kayupayan mo. O Diyos ko, pakiramdaman mo yung panalangin ko. Tingiran mo, kanakong panigapo. Ing Ginoo saupa ako. Uling lulusuban dako ding taong palalo. Pag nasanda kong patending taong alang puso, ding taong alang balikid, King Diyos. Ing Ginoo saupa ako. Dapot ing Diyos, sopa na ako. Iligtas na ako ning Ginoo. King mit mong tula, kaya kaayin ni daon ko. Puriyan niya ing lagyo mo o Ginoo, ulining kayapan mo. Ing Ginoo saupa ako. Pamamasang iba't king sulat ng Santiago. Nuka rin man mag-ari ing pangarirya at pansariling nasa, karin mo naman ing kaguluan at ing miyayaliwang uring dewakan. Dapot ing kabyasnan amanibatan king Diyos, mumunang dili at iniyang malinis sa pamibiyebye, malugudya king kapayapan, maganakaya at mapanatindi, kitmuan niya king pamaglunos at maya padapat, e biyasang mga biran at eya mapagkunwari. Ing kayapan niya ing bunga na ning kapayapan, asasalbag daring tao, malugod king kapayapan. Nano ing panibataning sablang pamipate, at pamikontrang lalto busaliyo. Aliwa detiring bunga ning pamitaning katawan yu, aalang patugot magalsa, laban king pangatawyo. Ating kayong buri, dapot antina ning elamalyaring miyabyeke kayo, makasadya kayong makamate. Atin kayong pag-imbutan, antina ning eyula agyong pakyabutan, inya mi kontra-kontra kayo, at mi pate-pate. Alake kayo ing bage, buriyo uling eyo adwan iti, King Diyos. At nung adwan yu at eyo tatanggapan, ing sangkan uling ing parasan yu marawak. Manyawad kayo karing miyaya liwang bage, para gamitan yu mo, king sarili yung tula. Ing amano ning Ginoo, Salamat King Dios. Talakag tampo.
Inaus na kayo ning Diyos, king kapamilataning maya pabalita, ban makirake, king ligaya, ning ginutamong Heso Kristo. Ingino manatili kaya kayo, At kekan timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka, o Ginoo. Jesus at dingkayang alagad, kinuldas laking bundok at linabas la Galilea. Jesus enaburing pabalo nung nuya ka rin, uling kasalukuya nung tuturo ring kayang alagad. Nga nakarela, inganak ning tao, manabuya ka ring gamat daring makamate kaya. Makanyan man, kay batning at lungaldo, subliyang mie. Era aintin dyan ing kabaldugan na ning sinabi na, dapat tatakot dang ikutang kaya nung nano. Dinatang la Capernaum at inyang atino bale, kitang nakarela, nano ing piarguan yu kabang dalan. Dapat tela bubulad, uling kabang dalan, piarguan da, nung nino ing marangal dili. Linuklok ya kanita Jesus, inawos no ring labingadwang alagad at nga nakarela. Nino man itang bisang munang dili, paitauliya, at maging talasuyure ding sabla. Tinaid ni ing metong amalating anak at delane king arapanda. Kay ba't kinawul ni? At sinabi na karela, nino mang tanggap king metong amalating anak king lagyo ko, ako ing tatanggapano. At ing nino mang tatanggap kanako, aliwa mo ako ing tatanggapano, nune patina itang mitubod kanako. Iting mayap ng balita, ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka, Kristo. Mayapayabak kaya kayungan po. Ating kumong kaluguran, kukwento na. 17 years old ya pa mo, may gumpisaneng megobra. Kingaliwang bansa. Balik-balik yan. Matas siya sweldo. May katipon niyang ditak. May gityang 20 years gagawa na ito. Hanggang king may byuda yun. Magobrangeni. May pagalkuwa mong ano. Kitang pamagobra, no? Aso paano rin kapatid, no? May ngayari, lo. Pero kay ba't na nito, ang yampang successful yo, bala mo alaning gana. Dapat sana masaya yan eh. Dapat sana panamdaman ng mitas siya kabil yan. Dapat sana panamdaman ng great in kayang accomplishment. Pero bakit? Mekad me pagaliya, uli na ning perspective na king pamagobrana. Maragulya kasing
bage, ing mindset, ing perspektibo, ing panlalawe, ing punto de vista. Uling itang punto de vista nga ito, yang bibiye kabaldugan, kitang gagawan mo keng biye. Pope Francis abasa ko last week, at inyang planong maglakbe na naman, kita king Canary Islands. Metong yang lugar ita king Spain, ng Espanya. Leleyan dagat. Karin lasasad-sad ding migrants. Iba't karing mayaya liwang lugar na ning Africa. Magaloying dagat ka rin. At nakal na lareng mengamate. King pamamuntada, king Canary Islands, ban kanita, muntala ka rin mayaya liwang lugar ning Europa. At agpangking balita, itang Canary Islands, medyo dakal noreng taong migrants ka rin. At burinong puntalan ning Papa. Banting upayang meka di paramdam na ing elamag dili-dili at ing lumingap karela. At metong kareng balak na ning Papa, pakisabyan lareng authorities king Canary Island, mekad nung makanano lang i-receive masalese, mekad dinan papilat obra, dening migrants, lingunan lang. Pero migit kanita burinong akit, tagkilan ning Papa. Burinong ing mabilugayato, dinan lang pansin. Dening migrants nga naning ebanghelyo, mga lati nga naning mumunang palanagin, alang agyo, dita agagyo. Ing ebanghelyo ngeni, tuturuno ning ginutang Yesu Kristo, ding kayang alagad. Nga na, naburing pabalong Jesus nung nukarin la. Uling tuturuno rin kayang alagad. Meto nga characteristics na rin alagad na ning ginutang Yesu Kristo king ebanghelyo ng San Marco. Makuya dyan, dili ka rin ebanghelyo. Iyapin itang deng alagad ng Jesus. As nung akabagal, taluki, mintindi, keng tuturuna. Ating larawan da, bala mo may nala. Ating larawan na ng ginutang Yesu Kristo, king ebanghelyo ng San Marco, as neng kay striktuan. Burina, deng alagad na aintindyan da, at matibela, panintindi, nung ninuya, at nung nanong misyuna, at nung nanong malyari kaya. Bakit? Kasi in komunidad ng San Marco, asusulatanan na, komunidad yang panagalanda, mapepersecute la, masusubok la, pamatenda la. O ito yung komunidad na, anyapin ing larawan na ni ginutamong Yesu Kristo, burina matibela, pundasyon. Matibela, kasalpantayanan. Bandatang ing kaligaligan, mabalag. Maging matibel. Datang ing kapagsubukan mathreaten niya ing biera, kalawat la pamurin king kasalpantayanan da. So, kening ebanghelyo tuturuno ning ginutamong Yesu Kristo. Inganak ning tao manabuya karing gamat daring makamate kaya, makanyan man kay bat ning atlungaldo subliyang miye. O ini ing sentro na ning turo na karela. Ing dalanan na. O neng ede aintindyan. Nung nanong buridang sabyan ning sinabi na,
Eno man bisang mangutang, uling tatakot lo nga na ning ebanghelyo. Sinduding kabang maglakad lo, daramdamano ning ginutang Yesu Kristo, mitutwalo, ipag-argue lo. Anyapin karatang da Capernaum, nga nang kinutang ning ginutang Yesu Kristo karela, nanong pitutwan nyo kabang dalan? Nanong piargyuan nyo? Ela pamurin bubulad. Anyapin sindunong tuturo ning ginutamong Yesu Kristo. E de aintin dyan nung bakit Matea. E da aintin dyan ing subliyang miye. Ingaintin dyan da, inaos na la, para ban kanita ilaman mirakayanan lakit ang upaya ning metong manungkulan. Anyapin, ing kadwang larawan na ning ginutamong Yesu Kristo, king Ebanghelyo ng San Marco, as neng kapibabatan, iturulang masalese. Ban kanita, lubos dang aintindihan. Anya, linuklukyo, inaos no ring labingadwa. Ngana, o ining buri ng sabihan, ning sinabi kong mumuna, nung bisa kayong maging marangal, dapat paitauli kayo. At silbihan nyo la, ding sabla. Perspective yay ni. Punto de vista yay ni. Nung bisa kang maging marangal, iyuna mo ring aliwa. Tauli mo yung sarili mo. Silbihan mo ring aliwa. Aliwa yung sarili mo. Nung makanyang kapunto de vista, kamagal, kalupa na nitang kaluguran ko. Ing punto de vista na, kayod ng kayod, may pagaliya. Ita mo man, magalta mo, nung bigay ginakambigay, at alakang perspektibo itang pamamye mo, metong iyang kasuyuan, metong iyang partisipasyon, king biena ning ginutamong Yesu Kristo, ami daon, king biena, king kasuyuan. Nung para kay katamu yamo, self-satisfaction niya mo, ing pamaglingon tamot pamanyilbi kareng aliwa, magal tamo. Pero nung aintindihan tayo, nung lawen tayo, ketang punto de vista, ketang perspective na, ning kasalpantayanan makipag-participate ko, makiyagom ko, king misyon na ning Ginoong Yesu Kristo, ke misyon ne ning ginutamong Yesu Kristo, kamagal. Uling ultimately, obra ne ning Ginoo, kasuywan ne ning Ginoo, pamamien ng sarili ning Ginoo. Alayo ka na ako ing success o karangalan. Ing karangalan niya pinitang ing Ginoo, obra nini makyabe ko mo. King kayang biye kasuyuan. O iting buri ng sabihan, ating kakadwa, pelalama ne po. Inaos ning malating anak. Libutad ni. Kinawul ni. At nga no, nino mang tanggap king meto nga malating anak, king lagyo ko, ako ing tatanggapano, ing Diyos ing tatanggapano. So aliya mo kabud, pamanyuyo, nune, lalawen laretang malati, deng anak, alapang maragul at masika na agyu, o detang ala, danabo papansinan,
No nainggewa na ng Ginoo, linibutad ni nga nakamalati. Makanya ni gagawa ng Pope Francis king pamamuntana kareng migrants king Canary Island. Buri na lang ilibutad king kayang ministry. Uling ang Ginoo mismo, libutad no rening alang masyadong lilingon karela. Kay bat neng libutad ding anak, kinawol ni, tinggap ni. Bala mo yung sasabihanan ni Ginutang Yesu Kristo, neng papansinan nyo reng malati, anak, alangagyu, lilibutad yu la, kakaulan yu la. Yako yung lilibutad yu. Yako yung kakaulan yu. O iting tune, discipleship ng Ginoo. So ipanalangin tayo po kaniting misa. Tama may gagana ka. Nung etaya lubos ay intindihan nini. Uling deng alagad na ning ginutamo Yesu Kristo pangkang San Marcos, da agad-agad ay intindihan nini. It takes time. At in perspective, in punto de vista, in pamanyuyo, in pamaglingon kareng malati, at pamangawol kareng malati, takes time. Sanayan. Ulit-ulit. Obra na ning Ginoo. Mission na ning Ginoo. Ating banal na Espiritu, yang pasikan, ban kanito, maging matibe tamong alagad ning Ginoo tamong Yesu Kristo. Ban kanito po, tang datanggit ng kapagsubukan, etamo susuko. Nunelakwas tao pang sika na lub, ileleng sarili, iyuna lareng aliwa, lawen lareng balati, ilibutad lat kaulan. Keng makanya na paralan, alagad na katamo ning Ginoo. Talakad tamo at ipasyag tayong kay katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Dios, igpanglubos mayupaya, linalang king banwang ponyato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banalay Espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Virhen, linasalam ng upayang pon sa Pilato, mipako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliang mebe, pepaitas siya banwa makalukulok wananing Diyos, igpanglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabiyang pon me nga mate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king biya lang angga. Amen. kalupan ng Jesus, kapamilyataning pamanlugod at pamanalangin para karela, ibili tala ring kalulu ding mapakumbaba at ding sablang susuyo busal tamo at nga tamong manalangin. Ginoo kekake manalig. Ulitan tayo. Ginoo kekake manalig. Para karing maulang dili king Santa Iglesia, ban sumuyo lang mipnong pangatugulaling, at telalawe mababa, karing may nang dili, ding kalulong dili, ding may sugat king biye, manalangin ta king Ginoo. Ginoo kekake manalig. Para karing mayupaya ni tingyato, ban mi ka masabala tungkol king katuliran, king dangalan, at king mayapdang kabilyan, ding mababang dili karing mipagkatiwala karela, manalangin ta king Ginoo. Ginoo kekake manalig. Para karing magobra, karing social welfare institutions, ba na pagkalubandong tuknangan at dakal alugod, ding ulila at ding misekwil, o may paimburisan na anak, manalangin ta king Ginoo. Ginoo kekake manalig. Para karing gaganap king peka mababang obra, ay iwasan daring aliwa. Para karing magobra, karing kabilyan, ang makasira, king karelang kalusugan, at mapanganib a katungkulan. Para karing manese, karing matuwa, at ating kapansanan, ban pasalamatan tala at ablasan nano ning Ginoo, manalangin ta king Ginoo.
Ginuke ka ke manalig. Para karing pamuntok daring komunidad tang Kristiyana, ban sumuyula king pamisasan metong ding sabla, at gawan doring kaya katang komunidad at purok, lugal ning matulang pamananggap, at pamakyabe karing sabla, manalangin ta king Ginoo. Ginuke ka ke manalig. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo. Iyulino sana king kayarian ng maligaya ring kapatad tamong mayang nabi. Ipagkalam na saning kapagnasan daring pamisa. Ipanalangin tala king Ginoo. Ginuke ka ke manalig. Ipagawan mo keng talasuyong kayabe ng Yesus, ban matula mo keng tanggapan king kekang kayarian. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Talakad tampo. Manalangin kay kapatad, baning kay kayot ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning ginuiting daon karing gamat mo. King kapuri at kaligayaning kayang lagyo. Ing kaya katayin ka sa plalating mabilog ng banal na kapulungan. O ginuman ano na sanang dating ayin adaraon mingeni, ipakit da king ingkasal pantayanan mitlugod, makay biyetula keka.
para kaya kami maging Eukaristiyano sanang Heso Kristo ng anak mo, aginumi manggaman king alanganga, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At kekan timurin, yat nayo ring pusoyo, makayat nanala king Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa, Diyos king alangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Paulining lugod na king palpikasalang tao, bebana ing kayang sarili, ban mi bayit king metong a birhen. King pamaylasan na king krus, kinabos na kami king alang kapupusan a kamatayan, at king pamanyubli ng mebye, pigkaluba na kaming biye alanganga. Ulinita kang bering sa blangkoro ring anghel karin banwo, daralit ming kay kang ligaya, layon makyame kami king alangtok ng dang pamamye kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banal oy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat yakeko, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay Batning Apunan, kinuwaning kalis, pasibayo ang pepasalamat keko, at binyening kalis ka rin kayong disipulos nga no, tanggapan niya iti, ikongan at binumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, ami ibubo para kaya kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Iniangin igaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyugli ng mebye ning anak mo. At darawon mi akeka iting tinapi ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamo-amo, kingi kaming ansalang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman din kapatid ming pepainawan at manenayang subling niye, at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye langanga, ban kayabe ng Mariaing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ting sablang santo at inupad king malmong kaburian king kekabaning panaon, puriyan dakat paligayan, kapaminatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amalong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, paraat kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos.
O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik dan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga, Amen. ing kapayapaan ing ginumantabe sa kapilan man kaya kayo. At kaya kan timurin. Ipakit tamong yaning mikakametong tamok ing kapayapan. Niyo ang kordero ng Diyos niya yung milalakok king kasalanan ng yato, mapalad la ring mahiyaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginuya kung matampang tanggap kaya ka, dapat iagkasme nga mano mo at kumayap na ako.
Manalangin tamo. O ginusaupan mo kami king kekang ganaka, pasiknangan mo kami kapamilataning Eukaristiya, abili misana king dapat ing magligtas sa misteryong pagmasusyan mi. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Horatio Imperata para king kapayapan, itamongan. O Diyos, ipaming at subanwa, ginuning kapayapan at katuliran, mapakumbaba kaming lalapit arapan mo, kaniting panauning misusubing kagutgutan, king pisasabyan politika, ting dayat malat, kaniting kaya kaming dake ning yato. Karing mga labas sa panahon, pepanatilian mo ing kasalpantayanan mi keka, anting metong nga bansa. Ing kasalpantayanan mi king ganaka at kaya panmulog, iyang mengabos alang kasasagkulan kaya kami, karing mikakarakal akalamidad, apepasari ning ketubuan, antimurin karing sagkulagewa ming tao, kaya kabaning istorya mi anting bansa. Iligtas mo kami o Ginoo ibat king makatakot adalumdum ning giyera, pakiramdaman mo laring panigapumi ngening daralong kami keka, pakaluluan mo kami o Ginoo, anguwan mo kami ibat karing pwersa ning dewakan, amitatake king karokan karing pamuntok ning yato, uling maniwala kami, elataw ring kalaban tamo no ni espiritu lang pamuntok, ila ring atsuking kayo payan, at ding talapanibala na ning karalumduman, amagari king yatong iti, ding spiritual kawal ning dewakan king mabilog ayato. Ipanalangin mila ring pamuntok ming mi panibalan gawang masakit a desisyon para king bansami. Ipagkatiwala mila ring kapanayan mi keko, pati na ing paintungulan mi, layon maniga po king pamamatawad at pakalulo mo, karing pinandit apawuli ring takot at suspet sa mi, midungisan ning panlalawe mi, at meging dalan ning eustong pamangampi at pamikasama, karing aliwang katutubo at lahi. Taimtim kaming magparalampu keka o Ginoo, king gawan mo kaming kasangkapan ning kapayapan mo, nung nukarin ning pamikasama, iyatad mi ing pamikalugod, nung nukarin ning pamipanasakit, ing pamamatawad, nung nukarin ning pamagduda, ing kasalpantayanan, nung nukarin ing kasiranlub, ing kapanayan, nung nukarin ing karalumduman, ing sala, nung nukarin ing kalungkutan, ing tula. Itiyaduan mi king kapaminataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu. Diyos manggaman king alangang. Amen. Amen. Virgen de los Remedios,
Panalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Fernando, Ipanalangin mo kami. siklod kayo po. Panalangin king Birhen ng Lourdes, itamongan, o kapilan man Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king roto ka rin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuario, iba't ka rin payabot mula din kaya kang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalob ko kayadwanan. Anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad king kaya kang kabanalan, ban misa na yaldo, makapakirake kuking kaya kang ligaya. Amen. Ipami at ka ba no misang banyang lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo kaya tisuli pantibanwa. Inka kanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni. Apo ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ko. Ang tining pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mangam kaya pa isaw king tukso ni kabus mo kami king marok. Bapo mariamit mo kaking grasya, yung ginong Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay at nuwan niya panamaning bungaling at tiyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na espiritu. Antimoing sa diara ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilan man manggaman, king ngalanganga. Ingin manatili kaya kayo. At kekan timuri. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne umekoking kapayapan. Salamat king Diyos.